Dobro jutro, ljudi, spremamo se, 9 sati je, muški cepaju drvo, režu, pile, a mi žene spremamo kavu. Gledajte okolinu, Mountain Rainbow. Evo idemo malo pogledat nešto Buda Caves, znači Buda špilje. Da pogledam, da malo posnimim nešto i po Kini. Hello. Evo trebamo kupiti karte. Oni će to napraviti prvi. Kupe karte. Tamo su deve, možeš ih jahat. Baba. Evo uspjeli smo dvije studentske izvući. Džoka je kao student, ima neku sliku na mobitelu kao da je student, ali nije. I Felix također. Da, Felix isto nije student, a uspio je. I ostali smo, znači 4 eura su ove ne studentske i 2 eura Felix studentske. inače studira agronomiju na poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. A, Felix? Wir sind sehr, sehr lange in Kappadokien gewesen und haben uns im Umland noch die ganzen Höhenstädte. Uživancija u životu u Kini kao nekada. Najgore potrošenih 4 eura, ništa, ne možemo doći dolje, ne možemo pola ovih tu unutra ući, najgore. Na vaš najgore potrošenih 4 eura. Eto, ništa nismo vidjeli. Fora je možda ovak malo, evo ovaj kadar. Somebody who wanted to do. Idemo, evo još jedan stari grad, samo je turističko napucano, vidim ja. Zove se, tu jogu je kao... What is the name of the city? Where is the name of the city? Ovo je kao... Pa tu jugu township. Alfa tu jugu. Tu jugu township. Yeah, it's the scenic area here, the valley. Yeah. Who is that? Felix, who is that? From where is that? Chinese. Chinese. Just be cool, huh? Kineski motor. Cool as fuck. Let's go. Ovaj grad je pustoš. Nigdje nikog. Evo, možda uđemo sad u onaj tamo dio, možda bude bolje. Za sad skoro tek se bude. Evo, ne znam ali možete ovo pročitati. Ali eto, to vam je to. Znači ovo. Iz tog i tog doba. Sigurno. You are going inside? Ah no, you will. Huh? There's no sign that it's not allowed. Da, no sign. Maybe this is the sign. Huh? Look, not allowed. Policija nas na svakom koraku, moramo putovnice dati. Evo sad nam je došao policajac, tu chillamo, gledamo pogled i dođe policajac, putovnice, zapisujete, znači kontrola žešća. Ja, Maps.me haben wir eh offen. Ich habe Maps.me, glaube ich, auch. Ništa, vraćamo se, nismo platili tamo ulaz, nismo htjeli, smo prošli put platili za ono 4 eura, nije valjalo ništa. Tako idemo prema autu i vozi se još par sati.
nekog drugog mjesta. Svi su ovdje, evo, Miro popravlja auto još jedan put. Miro, šta je bilo točno, ono, neki kontakt tamo, a? Neka buksna, brate, je riknula na Bosch pumpi. Pošto ono tih vibracija od svega, ono, se to sve ošarafilo, ljudi moji. Dotegnuli smo i dobro, eto. Svi smo tu, evo, i Panda je tu. Da vam snijem ovu Pandu, ona je zanimljiva jako. Ljudi moji, još možda stignete. Ovaj auto vas čeka, sad bez jebancije, slušajte me sad dobro, za 1.500 eura ako hoćete doći po njega u Kambodžu ili Laos. Na njemačkim regama, znači čovjek daje 1.500, full opremljeno, ono, 87, ali full oprema. Pandica, jel? I tu je mala bebica. Tu je Lili s nama, pogledajte Lili. Lili, say hi! Svi smo tu, eto. Evo ljudi moji, Matija i ja upravo raspravljamo da li neki ljudi putuju iz gasa ili iz uživanja. Ali Matija kaže da ne razume šta znači gas. Tako da, molim vas, pomozite mu u komentarima šta znači gas. Ovo je inače Land Rover Defender, iza njega nema prepreke. Nikakve. Nikakve. Osim možda ovako. Tu je autoput pored nas. A smo mi... Opa! Mora biti zvukova. Ne, vratit ćemo se na cestu. Gdje si pošao? Gdje si pošao, druže? Čekaj, pusti se. U kanal, a? U dobrim si rukama, vjeruj meni. Jaj, hoće Matija da nas u kanal. Kanal! Nisam tu unošić, evo ga, gledajte ovo. Ovo je Land Rover Defender. Užiš, možeš di još. Možeš na planinu, možeš na brdo, možeš u rijeku, možeš u korito rijeke. Da. A ovo radimo zato što ovo gore, pokaži gore, ima 2 metra za 2 je kao visina. Zaobilazimo ove Pa, prepreke. zaobilazimo prepreke. Inače, to je napravljeno za ove srpske automobile što su mali. naš AV planira da pusti i to, mislim, leteće automobile. Da, ovo nije napravljeno za off-road, to je napravljeno za leteće automobile. Opa, leti i Defender, a? Napravili smo novu cestu pokraj ove, samo zbog toga, znači ovo ne bi bilo napravljeno na jaču. Stvari, možda u Kini imaju već leteće automobile, tako da... Da, ali su nevidljivi, znači znaš, ima leteće nevidljive. F-117. F-117. S kao sport. Hajde Kinezi jebate, a možeš ti to naučiti. Ćao, mjau, mjau. Idemo okolo putem gore. Onda ćemo vidjeti dalje. Stara oprodača je napravljena. Idemo, levo. Pun gas. Tako je, be. Opa, novi ležeći, ja? Inače smo imali kamen u bubregu, ali na ovom putovanju, znači zadnjih 1000 km, sve je... Ne vidimo sunce, kurca. Kurca ne vidimo sunce, skoro se rimo. Da bi imati, a? Sad gledaj šta je Land Rover Defender. Sad gledaj. Za malo da ostanemo bez krova.
Taking you turn. Šta je tak nisko? Nizak je ovaj Defender, a? Treba se ga povisit malo, ne? Gornički je. Gume su malo. Mogu, šta bez zabavlja. Može, a? Da nije nizak, a? Može malo je. Ja, sad pun gas. Miros. Kako ide? Jure, je li ovo devina trava, brate? Matija ne zna šta je devina trava, tako da... Nije Jure, nego Juraj. Juraj, Šebalj, ne, a moj dobro, prijatelj. a čekaj šta, Jura se fura, jel? Jura se fura, Jura. Da. Ali on Jura je. Jure i brate, da li je to bila devina trava? Pošto naš brat Matija ne zna šta je Moj devina... prijatelj Juraj. Ne zna šta je Pozdrav devina tebi. trava. Vidiš kak se zovu. Da, ovo su spremni leteći tanjiri. Da. Šta mi njima dajemo, Đole? Papke svinjske. Tako je, daćemo im i jagnjeće butkice. Ajde. Ako zatreba. I evo, vozimo se na Marsu. Trenutno Kinezi su nas teleportovali na Mars. Vidite šta Kinezi imaju na Marsu sve. Neverovatno, ljudi moji. Što bi rekao naš brat Matija, koji trenutno vozi pun gas. Off. Inače ne zna u nekim trenucima gdje je cesta, ali u trenutku kad ne zna gdje je cesta, on stisne pun gas. Defender sve to trpi, brate. Tako je, brate, znači Dubrava do kraja, ono. Nema ručna, nego samo pun gas. U gasu sam. Tako je. Možda će i saznati šta je gas. Ovo je Temul tvornica. Na Marsu. Tu dolazi Temul proizvodi. Proganja me krdo. Vidi direktno tvornicu. Spojio sam im familiju kad sam imao novaca. Iz daljine čujem tužne djevojke zov. Što me njen tata htio poslati u rov. Kulali nešto ili... Opa! Evo, ne možeš vjerovati, nema više ceste, navigacija ne radi. Ali, je li savjetnica šuri? Gdje je levo, brate? Misliš da ide, a? Jeben ovaj Mars, a? Tu je neki kanal, a? Cesta je gore, ono, cesta je gore od nas, znaš ko? Može tu, a? Odraćemo ih, brate, a? Opa! Preći put, brate. Opa! A, mora uspore, a? Ne zbog njega, mogu bi inače, ali nećemo zletiti. Dobro.
dobro. Da. I know. We made it. Let's go, Čekaj. I evo ljudi moji, što bi Matija rekao u svakom videu, ne znam da li vidite, vozili smo se na Marsu i došli smo na... Tu ima nešto, a? Tu su Kinezi nešto sagradili. I šta se dešava? Stavili su rampu. To jest, Kinezi naplaćuju prolaz. Šta rade Kinezi, brate? Vamo sam vidio neke svinjske papke, vamo bi trebalo da su leteći. Leteći tanjiri, a? Da, imaju dobru rampu, ali sa ovim, kako se zove, peskom. Ali ova izgleda da se pokvarila, a? Izgleda da im ne rade ovi solari na... Da, ali to su sagradili na Marsu, vidite. I evo upravo stiže naš brat iz Njemačke i njegova devojka, žena, ne znamo još uvijek šta je, iz Austrije. Šta imate da izjavite? Mijau, mijau, dobro večer. Mijau. Au. Au. Au, kako je toplo ovdje kod vas, a? Kako se ovi Nemci, brate, bahanališu, ono, grijanje na maksimum, a? Jel imate naftu iz gasa ili plin? Naftu iz Rusije, ono. Gazprom, a? Zara. Da. Evo ljudi dragi, radimo vatru i priprema se klopa šta najbolje. Tu smo svi s autima, cijela ekipa. Evo pogledajte. Šator, kombi, šatori, motori, svi smo ovdje. Miro radi klopu, ona uživa u tome. Čovjek uživa u tome. Ovo su ovi puževi. Ovi su puževi što ćemo staviti unutra. Kao što vidite. Felix, takozvani Fenix, isto reže nešto, Đoko isto reže. I tu nam je Lili. Lili i Mišo nam isto tu negdje čeka ostatke i tak. Svi smo ovdje, evo. A Mišo, ti čekaš ostatke? Da. Miro, šta radiš sad upravo i gdje si kupio ovaj lonac? Testiram lonac iz Tadžikistana, pomuzao sam Kamilu, brate. Kamilu je pomuzao, znači ovo vam je od deve mlijeko i sad to kuhamo, moramo prokuhati devino mlijeko i tek onda ide ovo sve. Nevino mlijeko. Nevino mlijeko. Šta my dog eat some? Where is the dog? Mišo. Gle ga tamo, ono. Mišo! Maybe there's the meat from Daniel frozen. Tu se radi kruh, a? Bread, a? I make pizza dough. Pizza dough, znači to je... Pizza dough for fire camp. To, pogledajte ljudi ovo. Radi se i pizza tijesto, znači... Radi se tu svašta nešto. Kako Miro uživa u tome, ko ovaj čudomix iz Asterixa i Obelixa. Kako on uživa u mirodijama. Čak je stavio tu stol da mu ne ide, da mu ne puše. Šta se rekao, vidjet ćemo ko će noćas? Djecu da pravi. A, ti i Đoko, a?
Jel možete, ili već takva tehnologija da vas dvojica može... Tebe ćemo da punimo djecu da pravimo. Aj njega. O, da, udara ja. Everybody. You do. You speak Evo iz Tadžikistana proizvodnja, ne znamo kako uopće, di se, šta. Miro, moraš to Brate, saznati. samo da ne eksplodira ovo. Ali jaka Da stvar. lete cigani u nebu, a? Gledajte ovo. Samo otvori, samo ošavrni. Ajde ti ga ošarafi. Ošavrni. Brate, mora prvo mu ispustiš pritisak, pa onda ga odvrezi. Pa ne, mislim da ne trebaš tako, ali dobro, to se tako ne radi, ali naučit ćemo, nebitno, naučit ćemo. Ali ja ne vjerujem da se tako radi. Da, nema šansa da tako radi. Brate, aj uzmi uputstvo, pročitaj, ajde. No, this is first time. First time we use it, yeah. And they told us to put some milk on first cooking. Dobro je, ajde. Just to collect the... Gledaj sad ovu ljepoticu, kad uđe. Kad uđe unutra, ovaj pogled, gledaj ovu ljepoticu. Ti reci, valja li? Valja li? Dancing Mama, try it. Try Dancing Mama. It's good, huh? It's cooked. Evo, kaže da je kuhano, da je dobro. Krompirić kuhan. Finish. Ide grašak. Dole, daj još jedan ovaj grašak. Ajde Matija, idi nešto donesi, ajde. Ajde, može još jedan grašak. Šta? Reci nam šta je unutra. Samo povrće, brate. Samo povrće. Evo tu radimo neki taj pizza tijesto. Ovo je samo povrće. Eto ga. Dobro je svima, glavno. Bitno da je dobro svima. Evo. A ostalo ćemo lek. Soll ich rübergehen, Nico? Und dann... Die ist wirklich heiß sein und du musst die seitlich andrücken. Die ist Vruće? wirklich voll voll. Kaj je vruće? Nico? Hot as fuck. Hot as fuck. Hot as fuck, okay. Oh, 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 oh. Die sind wirklich heiß, vorsichtig. Oh. That was my first try. Nice bowl. Dobro jutro svima, pogledajte lokaciju. Gdje se mi budimo. Top topova. Stvarno top topova. Umjesto kave pijem Red Bull kineski. Super, smo tu kampirali, radili vatru, Miro radio klub. Sad, čilak, tek sam se probudio. Evo iz ovog kuta, svi smo tu. Dva motora. 1, 2, 3, 4, 5 autiju, to je 2 auta i 3 kombija kampera i 2 šatora. Ekipa iz Njemačke, iz Austrije, iz Engleske, iz Amerike na motorima. Evo. Jeste ko puca iskreno. Gori. Top.
Evo nas ljudi, idemo do druge lokacije na ovom parku. Gledajte, lijepo je. Pirac 140 km, 3,5 sata nam treba do tamo. Vidimo se. Ljudi, možete slobodno sami pročitati, da vam ja tu ne prevađam sad. Evo, to je to, kažu tako. I idemo dalje. Idemo dalje, put bez nepovata. Lijepa dolina. Lijepa dolina. Kakva je to milina. Jako zanimljivo ovo izgleda. Kakva dolina. Radimo klopu, ja sam sa Lili, vatra gori, a Mirek doživljava svoje najbolje dane. A, Lili gleda taj ovo. Klopicu radimo, piramo opet, šta ćemo. Tako se živi u našem svijetu. I to vam je bilo to od ove epizode. U sljedećoj epizodi ćete vidjeti pravu kinu, budete vidjeli zašto. A do tad lajkajte, komentirajte, zapratite ako već niste i vidimo se.